Vo in hi me ni som pakwa sang ni som ni panga tho chan ni a clear tu le ngai thatu te chi bai ule thil thleng sang sang ilo ngai thlang u Mizoram Chak Owners Association le Mizoram Chak Drivers Association chang kopin kong danan tum voina joint press release siamin and press release a 20 han an tarlang det ni som paruk me sang ni som ni panga a MTOA le MTDA joint meeting chuan bui chali le sairang inkar kong chhelu tuk chung chang kan soya chakatluk tak no lawangin a chhezwal mun thuma changa mun li tal hi no sham turin thunei tu te kan nge na det ni somni pathum me sang ni somni panga Friday thlenga kutha kan ni lo chuan bungro phur chak kan tlan ngam to don lo ti kan puanga ei bar le ni tin mamo alo boy ta deu ani po in mi puisha thiam na kan dile dinatlaw General Secretary Mizoram Chak Owners Association General Headquarters F Lelom Zwala Secretary Mizoram Chak Drivers Association General Headquarters Chanchin bumi te intel khom na MJA chuan me ni som paruk sang ni som ni panga khan aizol press club a general body meeting nein tun la ya mi pui ngai ven le soihlo ral tlan ram ri hung le ruihlo chungchang an soiho ram le nam thatna du a tun la ya Mizoram mi pui ngai ven thil poimo tak tak chanchin bumi te nan soiho hi a thale maya an thahnem ngai na alom an thil soiho in a kai hnoi thei sarkar kaushan le pol te kai har tu ni se adu Soiho na hian journalist te chuan raltlan te chungchang ril ruput mang turnia an shat te an soya raltlan te mumal taka chin chha a khwa khirna le kai shwaina chhazok nen en kol chulan ti thuan soi police record ta alan danin September sang ni somni pathuma changa December sang ni somni pali inkaro ruihlo nai kai noyan police nan man zinga za a somkwa pani chu Mizoram mi an ni a Myanmar mi za apali che an oma za apali dang chu Mizoram pon lama India mi an ni record ta changhan ruihlo kai hnuya man zinga Myanmar lam mi a in Mizoram India mi na sat takin an tamjok ti a shat thei Mizoram mi tam tak chuan Myanmar lama changa ral tlan ron lut te awangin Mizoram ma ruihlo tol ruk le poi khoina danga tam pha ni in an ngai ni in alanga adikna china poi khoi tu zinga tamber chu Mizoram mi an ni a Myanmar lam mi ten poi khoina ati tam zwal ani heti lai han Myanmar lam changa ron lut te ngai thei lo na le nokti na awangin mi chen khat chuan poi khoina chen khata Myanmar lam achanga ron lut te innam hnoi angin an pu lui ni inalang Myanmar lam mi te innam hnoi na ni hau si lo anin nam hnoi anga pu na zau zau to thudik lo le dot manga in pu hi thil chalo takani a Mizoram mi pui kan film khurangai Mizoram mi pui zinga Myanmar ro changa sahim na zonga ron lut zo na thlak te nokti na alian to ti chianga he hi sarkar in angai thalo cha chanchin bumi ten ral tlan te mumal taka chin cha khwakir na le kai shwai na chhazok nen en kol chulan ti thuan soi hi sarkar hian bo zui se chhale ang sarkar hian ral tlan te mumal taka chin cha a khwakhira a en kol lo chuan thil poi zo ka thleng pal theya chutiang thleng lo tur chuan sarkarin ma alak ron anga ye som pakwa thanga sang ni som ni panga khan Assam Rifles le Department of Revenue Intelligence DRI changkop chuan vaireng te poppy seeds le kuvara chanem takan man ara changa thudon danin DRI nen hian nimin khan an thudon bo zuin vaireng te kudam pani a poppy seeds le kuvara hi an man poppy seeds an man hi cheng vaibel chesari le point pali huwa chhut ni in kuvara hi cheng noi somkoman hu a chhut ani thung apani in DRI aizol tenan kol Vein khan Mizoram runa chung in khom nei ani a wing commander general mingliana MNF advisor chuan thu asoya tun sarkara hian civil aviation lama chani be sei lowang u angai na thlot an shelawati Jeming chuan Lengpui airport bulchan tu tak tak chupulil denga Mizoram chief minister lui MNF founder president kha ani MNF sarkar lai kumsang kha zakwa somrat pasaria survey team adin achanga lawin chanani a keipo team leader a min da ve nge a hemi chum hian tharuk chunga report petur kan ni a lunglei kumzol te po kan en ngal nge ani ati a pulil denga khan Rajiv Gandhi ne na Mizoram in airport thar kan nei theina na satakina soya dio letter te po azia ka mu chulang ang minister dang te po anor bokani chumikal zela chuang kumsang kha zakwa somkwa pakhat khan Mizoram airport survey tur tak tak te an local ta ani ati
Wing Commander Jamie nga chuan Lengpui Airport hi kumsang khat zakwa somkwa panga a sakchan thein suma omta a kumsang khat zakwa somkwa paruka sakchan ni in ni som pani thlasom pani sang khat zakwa somkwa pariata MNF sarkar na hnuaya hon alo ni ta ani abulchan tu MNF hun lai bokin Lengpui Airport hi hon alo ni ta ani ati Jamie nga chuan Air Force a kumsom ni pathum ka lo tho to a ka ton sha ta changin Lengpui Airport Indian Air Force ko ta hlan tum hi thilti chi ani lo ti hi ka ngai dan ani airport hi in chom chi ani lo Air Force le civil flying in pol na reng renga civil anin son chhuak zel ani IAF ko ta kan airport kan hlan chuan kum kho a kanin chhirna tur ani angati a ral thwam fam kim ne na in thwam man phalna nei box si ne na thil in chom chu ti chi ani lo azir chang tu te hian anzir chang lo ani ati bok aizol kulikon venga cheng vanlil nga yan tharau bo pahni khatal chan chwa an lo om theinan lim en chu vela aram biga 7.5 fazau chu Synod kuta alan ram in hlan na hun hi vanlal nga ya in kulikona buat sayani a Mizoram Presbyterian Commission Synod Executive Secretary Reverend Dr. Rosiam Lian to chong in he hun hi akai shwaya ram nei tu vanel ngayan aram chu Synod kutahlan adu chan soin pathian ne na akum apo sei sak chu changkai taka mang tura adil ve chin thu asoya chungzinga chuan mizo thalaya singtel te meu setanan am taksali an tharau ti hluma shemhuna ashwai lu tur chu chan chwa na beipui thlak angai tak taka asha thu le kaushanin hemi konga ma la se aloti rilruk ve thu asoi ram in hlan na lekha a hian ram nei tu vanel nga ya le Senior Executive Secretary Reverend VL Luaya Shanle ten mingan ziaka shat puitu atan Executive Secretary Reverend Dr. Rosiam le na to chong le upa ke zorem sanga kulikon ten ming an ziak boka vanel nga ya chuan tharau bo pahni khatal chan chwa an lo om theinan ti in Reverend VL Luaya Shanle ne na rampek na le kha hi ahlana ni he huna hian Reverend lel hleado Director Synod Prison Ministry po atel so thing ching tu te an mang ang to hle pui kan nga ye lelram lian na pa puya lunglei South bial to MLA calling me ni thum sang ni som ni panga khan mol thuam South so thing ching tu te thar quintal za chuang chu Secondary Collection Center SCC choi pui not warehouse a kan da lut to a kar ni aliam to a buk vat ani lo chuan a chhezo meidon SCC shwai tu te hne na changin cheng soma shal kan phalle phallo min ron zota sarkarin cheng som pariat aya hniam lova shal lo tur thu a chwa la ya lo shal lui kharem kan ti theilo DAO po kan bia a na min ti pui tin cheng soma shala minimum support price cheng som thum pani chau dong tur chuan kilometer somria chuang motor man nen lo falak na nen kho mi pui ten na an ti deu Chatlang Sir Chief District Collection Center lam ka phona kezia cheng som panga in an shala sarkar indi si shat puina in cheng som thum panga minimum support price pedon ani ome Sir Chief pati thei hi tinge lunglei sauta kan ti ve thei lawang kan ai o an na tho kor hatura du taka kan thlan tlin kan MLA hian min han pui shams theise kan vati em cheng som pathum pon shalila minimum support price cheng som thum panga hi dong theila kan lung oi em ang bayar hne na shal na tlom bok MSP tlem bok hi chu alung oi lo thak dewa remin han rat sakte khai ti in puwanel ruya mual chwam south hian aron zia kani Social Welfare Minister Rinpuii dan hnuaya Drugs the Addiction Center and Rehabilitation Center ten sarkara accreditation an ti vek angai to don ti soin dan zom lautan center din thei ani to don lo ni in soi Vin Sunudar Khat Khan Office a thuthar the dar tu te komin Social Welfare Minister chuan sarkarin dan ane the Mizoram Drugs Control Substance Act sami som paruk le the Mizoram Drugs Treatment cum Rehabilitation Center accreditation rules sami som pakwa and its subsequent amendments noya Drugs the Addiction Center and Rehabilitation Center ten sarkara accreditation anti vek angai to don ti asoya he dan noya hian infrastructure human resource service documentation le adangtea minimum standards siam ni in hetyang zom lo titan center din emokal pui phal ani to don lo ti asoi
accreditation chu center te ti top tum na ngor ani lo ti soi bukin center ten ral khai jok le ruihlo ngai ten en kol na an mamu ang tak an don theina tura omze nei taka en kol na kalpui na tur ani jok ati sarkar chuan center dina an theile phak ang tok to ka en kol na local pui te in pek na po ashat pui tel boka heng center din sa te hian omze nei taka en kol na an kalpui chhon som theinan kong sang sangin pui na pek ein huam thung sum fai a chan pui na ba ka service poi mo bik te po atel don social welfare minister chuan atibok Mizoram kumsang khat zakwa somriat pali changa kumin me nisom paruk thleng khan ruihlo wanga thi mi sang khat zakwa le pali an om to a kumin bi ka ruihlo thi pui mi somni panga anom le to excise and narcotics department END chinchha danin kumina ruihlo wanga thi mi somni panga anom to a ruihlo wanga thi te hi mi pa somni le meichha panga anni a heroin le damdoi dang ti pul man swal wanga thi anni ni kumchung khan ruihlo man swal wanga thi mi somruk pasari an oma mi pa somnga pariat le meichha pakwa anni ruihlo ti chin te thi pui tamber hi heroin ani a abak dang po hi heroin le ruihlo dang ti kopte anni kumsang kha zakwa somriat pali changa kumin thlengin Mizoram ruihlo wanga thi mi sang khat zakwa le pali anom to a chungzinga sang khat zaruk somsari pakhat chumi pani in meichha zani somthum pathum an ombok chinchana achanga alandanin kumsang ni pali khan ruihlo wanga thi an tamber kumani a hemi kumhyan damdoi man swal wangin mi za somli pathum an thi ani END chuan tun lai han Mizoram district ina zantin special drive an nei meka zule ruihlo dap chwa tumin ma an la chin END han kumina me ni ria thleng khan heroin kg somni pathum point zanga somkwa pathum an man to END han kumin January ni khat achanga me ni ria thleng khan heroin ba ka methamphetamine kg somli pali point za som pakhatan mana rakzu liter singni sanga zariat somruk pani point zaruk somli le sabzu tamtham tak an man ba ka ruihlo dang engemaw zat an man bok ruihlo an man kai hnoya hian mi sang ni zasari somthum pasari an man ani